Tini DSF ni naikol mungbai Khumulwng masleli khaijaka Kokborok kokthino gumang skribanyo ma khaijai hini khongti saka DSF Arwa kubang kurung khani lukrok haimanjakate abono karibo Khumulwng amsani joto rwngnok koto tei rwngnok rokni swngnai jurbo aro phai manjaka Sini tong thai rang sang ha rei maya khe ke mai thang di thapla chawe komor di sunor di sini man thai sini tong thai rang sang ha rei maya khe ke mai thang di take bendi lama nokha song herang ko bido sentai kiriya lama himpini bushu ha bido lantai koriya ubui ko thoma sei kulang khakulam ni thibai sungno rudi sini man thai sini tong thai rang chaha rei maya khe kumai thang di take bendi amalo Sornai kok sanai, kami bagai sentini Anggolona pai, dan bagai pada nangka, sengkai mana? Je, senunggu zaman sosial media web dino, je high level committee, ini selang zaman je
BJP IPP सरकारो आज हाई लेवल कमिटी जे बर खरसा खरंनि वानसु मुंबाई जे बर कमिटी गावनि रिकमेन्डेसन दखमानि जे देबनागिरि बाय सिनि kokborok no बर सिरिनानै नायतंमानि जों साइमोनो 1968 BJP सिने जे DSF आसाय ट्रुनि सिने जे kokborok कमनि बागै आन्दोलन खायनाय kokborok कमनो सुकारुयै हिगनाय बर कान्दुयै रिसारक तिरुयै जे kokborok no सिनि बर लंनि बागै kokborok no रिवाइव खायथु माने जे रिभलुसन खायथु माने किन्तु जों साइमाखा अ आन्दोलननि बिथिंयै 1991 समतरण त्रिपुरा नि कमिसन खालामै जेला kokborok बाय रोमन स्क्रिप्ट नि रिकमेन्डेसन माने गोबां बर रोमन स्क्रिप्ट नि फेभर दं खायनाय साजागैनाय रिकमेन्डेसन दखमाना न जे 1991 सरकारो आबो इमप्लिमेन्ट खालाया हागे जों साइनो 2005 सदो त्रिपुरा उपजाति भाषा कमिसन पवित्र सरकारनि भाषा कमिसन आ रिपोर्ट अब सेम रिपोर्ट हका जे त्रिपुरा सरकार जतनो रोमन स्क्रिप्ट नाय मैक्सिमाम दिनमना प्रश्न खायना मसुलो रिकमेन्डेसन कमिसन नामजाका हंगाके सिनि kokborok डेभलपमेन्ट खायना बागै सरकारो तानि इमप्लिमेन्ट खालाया आपला बिनि माने तामो कमिसन खायमन तामो रिजन दं आं बायबो सांलायो कमिसन नाम कांके जे रिपोर्ट दखमानि आ रिपोर्ट ना इमप्लिमेन्ट खायनांगौ दिनै जे देबनागिरि खरसानि बर बाय सिनि साकालो इम्पोज खालामनांगला जेटा देबनागिरि स्क्रिप्ट न सिनि त्रिपुरा सरकारनि बागै गुन दिनाबा हामिया गाहामंगला जों साइमानो खायनो बागै जों जत परिनाय सिग्ला तंनाय जत जों फ्यूचर सिनि फ्यूचर जों डिसाइड खालायो इंडिजिनियस राइट्स जेटा सिनि मानथाय दं माने आमो जों डिसाइड खालायो हु इटकेबो डिसाइड खालाया जों खालायनो नांगौ जों खालायनो रिकमेन्डेसन लेखा kokborok no दिनै बर इमप्लिमेन्ट खाया ए कमिसन न दिनै ए देबनागिरि न गुन दिनो इम्पोज खालायनो लागला जे सरकारक आइन बाबे थाङै गुन दिनो दिनै ए देबनागिरि इम्पोज खालायनो थांगाके सिनि चबा अ DSF नि चबा जत बर दफान चबा त्रिपुरा हा गोनाङै गोलैनाय दाम बागिंके सिनि बान्थाय जे सिनि राइट्स जे तंमाने आबो सिनि बाय वान सरा नांगिया दिनै खरसा खरंनि बागै जे देबनागिरि इम्पोज खालायके त्रिपुरा हावसों खुलुमनाय जे DSF नि आन्दोलन जे आगिं खायमाहाय ताइबंनाय आं बागै आं ताइस टक सालिया गरब जदनानि खानि हामजामा याफारै गरबनि जे परि तंमानि गरब तिनि बाय फैफाय दं बागै न ब्लाके हामबाय DSF long live बर दफा long live खादुमा नि पान्डावा जत प्रिन्ट मीडिया इलेक्ट्रनिक मीडिया न जतन खुलुमनानै हामजामा सिबाय आफारो दिनै जों टु दा अनारेबल चेयरमैन TTIDC नि बिसंथिके थ्रु दा पलफार चैनल खालायो जों CM डेपुटी CM ट्राइबल वेलफेयर स्टेट गभर्नमेन्ट थानि जों मेमोरेन्डाम याफारि दङ अ मेमोरेन्डाम अबनो जों उल्लेख खाया जेटा SLC आ जे कमिटिनि बरंनि मतामतनो जों निन्दा जानांगौ ताइ जे किछु बररक आपनो देवनागरी न একটা চিনি kokborok ল্যাঙ্গুয়েজ देवनागरी हरबाय जेता इनक्लुड खायनायनि बागै जे प्रस्ताब खायथंनाय आबा हाय बरक दंनो जों अ DSF नि जों निन्दा जानांगौ अबनो सानामो जोंगो DSF जेफ्रु चेंफ्रुन सिमिनो लं डिमान्ड खालाय फेमेनि जेता चिनि kokborok ল্যাঙ্গুয়েज न रोमान स्क्रिबाय सैजांनांथो होनै जे जों आन्दोलन खायफेमेनि अ आन्दोलन जतखन मायासाक DSF चालुगैन थानाय नाङैन थांनाय दायकेसे सानामो जोंगो जुदि न त्रिपुरा हावो चिनि मानि कगन देवनागरी स्क्रिप्ट बाय सैयानि नाय दङो चाइदुगै दङो बा सैया थां दङो जों DSF हानि आसुगै दङला नो रेस नो पीस ओके थैंक यू आं मिस्टर विश्व कुमार देवबर्मा DSF दिनै 12 तारिख नभेम्बर दिनै DSF बाय लुआ जिजाक और हिमबट कायसा पान्डा ओ पान्डा हंगाय DSF नि जे लंग स्टैंडिंग डिमांड kokborok no roman script by सैना नि बागै आबो आगिनि सिमि DSF आसायफोर नि सिमि खलायजाक
abo chini kolokma demand tongo pheba demand takbo fulfilling ya haipano chung saimano chini bororok indigenous bororok kokborok no roman script by saimani no bango chung saimanka 1988 ni a dokholo kaisa kokborok o script no tui commission khajakpro samacharon tripura ni leadership o approval roman script by no kokborok no sainya ning thong nei borok recommend khaimani we got the information that the Kokborok subject will be taught in all the CBHS schools from standard 1 to 8. Government rok abo implement khaya aboni ulo seng 2006 ang jodi pogi hangkai pavitra sarkar ni commission approval kebangma Tripura haste wo survey khlaimani yagulo 67% ni CBC Kokborok no roman script by senyani hnei abo borok recommend khaikya pheba o Tripura haste ni government ro je commission khlai rumani borok ni recommendation no kisapono maninani rajiya tam himale o Tripura haste wo Kokborok develop ungthum abo chini o jagani sarkar rok naya aboni bagaino tini bo haina hai sung saiman ka IPFT BJP sarkar phaimani ulo chini language culture chini society no develop khaina bagai kaisa high level body khajaka a body wo sung saiman ka borok Kokborok no develop khaina ni bagai kaisa committee khaka hne sung khnawo pheba a committee ro je BJP ni MLA rok no bises khaiye ama hai khai tabuk borok Kokborok no roman script by siyawoi borok devnagari se borok sinyani bagai a proposal rei tongo abo TSF ro kono dine gosi meya tai Tripura hani chini bororok bukong bararok abo no kono dino gosiklak sing tini o jagao sanani musungo je chini sakawo je forcefully je kono kaisa implement khlanya naimani abo chini leaders rok muthaktung tai chini kahamni bagai sing o Kokborok no e schedule danani bagai demand ni bagai tai Kokborok no roman script by senya ni bagai tini ni o chini TSF ni himbotok o Khumulwng amchayo ngui tong tini sung saimono tini je TSF ni andolon 1968 to je fra che phekapun je Kokborok demand Kokborok language no demand khlainai roman script khlainai ni tai sung saimono abon sai sakang sino karok even rignai risa Kokborok kok salari no busek andolon khainai khaikata sung Kokborok sai tomoni tini age sung lukha je fruit 68 isma chei phainai TSF andolon khainai Kokborok no roman script ni bai andolon khai family a TSF ni demand by samasaron Tripura basa commission sami marga samasaron Tripura ni commission constitute khai marga government rok je Kokborok ni no borok afro samasaron Tripura ni report sung lukha je maximum borok no roman script no favor khlayu kintu sung lukha afro je government rok implement khlaya reporter kha maximum borok no roman script haven tini opon question tong tanging ka ke indigenous rights ambo sini right je sini future decision khani ambo sini right sing decision khayu majority democratic country ro sing like ke afro je reporter kha majority no roman script no favor khlai mani kintu tini government implement khaya tangai botai implement khaya tangi commission khlai ya borok tai implement khaya am bong thani ang question khayu hagen sunuga 2005 je Tripura upajati basa commission jeta pavitra sarkari basa commission apro same pavitra sarkari report anuka sing je roman script ni no favor borok ma happen a same government apro government rock implement khlaya tinapon sing question o indigenous right ke sini bagisi abi si decision je khainai sing sini majority sim boron khayu tini khorsa khroni ni je tamabai ambai sini thani impose khlaya ke judi demne juni impose khlaya ke jeta sing lukha thani high level committee khajamani abong ni views by sing impose khlaya ke TSF ni andolon Tripura ganangi klinai tai joto Tripura sarono roman script sing support kai saimano tai joto students on the future students of the decide khlainai ke particular borok the future Tripura sani apno decision nai maya